Yes julle, ek hoop het gaan goed met julle. I hope you had a wonderful Easter weekend. Mine just got better. I found a combo wat werk papi, hy werk. And some luck, I never thought while filming this is what's going to happen. I'll see you in the rest of the video. Let's take a walk here in the water. But it's actually quite clean. You won't see my feet because there's a lot of shade on the side at the moment. Daar is die twee polismanne, hulle wag. But it's actually too beautiful here on the private side. I must say, I normally go to the public side, maar hierdie kant het nog altyd vir my goeie lak gebring en ja, ek het bietjie gewag vandag. Nie baie gevang nie, maar dit was die moeite werd gewees. En ek wens weer wat kan gebeur met my vroeër toe ek film, wat iets het ewe skielik uit die bloute uit begin hardloop. But let's see. But really beautiful water. It's actually quite warm. I'm here about knee deep in the water. En hy's nogal mooi en is besig daar aan die ander kant. Ek het nie geweet die plek is oop op 'n maandag nie. Sover ek weet is Bloupand toe aan die publieke kant. But ja, let's carry on with the show. Wat 'n lekker dag weer. Julle, so finally, ek is omtrent al hierso so van 12 uur af vanmiddag. En kyk wat is hier binne in die net. Uiteindelik. Ek kon dit nie glo nie. Kyk, daai ou mooi karp. Blerrie mooi karpie. Ek skat about so 2 kilos. So bietjie meer as 2 kilos hier by Bloupand aan die privaat kant. I'll show you the combo a bit later. Maar hy's te pragtig. Ek dink ook is 'n lady. Sy was heel deftig. Right, hier's daai belofte wat ek gemaak het, die lekker combo wat ek gebruik het vandag. Ek kon snaaks self nie glo, daai stink gogga. Dis gewoonlik iets wat ek sou gebruik vir 'n barber of so iets. Maar wraggies het ek nou 'n pragtige karpie gevang met hierdie. Ek gaan so 'n bietjie inzoom, maar kan julle mooi sien daarso. Definitief iets wat vir julle sal goeie vis bring. Daai DCX, daai flore en daai karamel is fantasties. Chalk white, ek weet hierso by Bloupand, hierdie visse in hierdie dam is mal oor chocolates. Nie net julle girlfriends nie, maar tot hierdie visse, glo dit of nie. Right, finally, another one on the line. The same combo. I didn't think it's going to happen with the same combo. And I thought, let me give it a shot, another one. And look at this beautiful. This is quite a bigger one. I'd say this is roughly about 3 kilos. Let me just get a nice grip here. I've only got the one hand here. It's my whole net full there, as you can see. Dis 'n lekker karp hierdie. Sy mond is so bietjie seer. Dis vir my so altyd so moeilik om met die een hand vir julle te wys. Regtig moeilik. En maar hy het 'n lekker size. Hierdie net is 55 cm. En ek dink hy is nog groter as dit. Maar dit was nou wraggies die moeite werd om te gewag het. Yes, we did it, Magic Baits. So let me show you what I've done today. I'm using the Okuma LSK 6s. Beautiful reel. And I've got it paired with this Sniper MK2, the 12-foot. What I like about it is the loading capacity there. Look at that, 50 to 120 grams. That's pretty sweet if you ask me. Line, obviously I like the stuff from Awashima. This is 0.25, 8.45 kilograms breakage. So hy is pragtig. En dan natuurlik hierdie fantastiese Bankmaster stand van Big Fish. Julle die stand kry nie net komplimente nie, hy doen die job heeltemal. Maar kyk hoe lekker is die uitsig hierso by my. Dit raak nou laatmiddag en ek wens terwyl ek nou die kamera in my hand het, kry ek nou 'n lekker loopie hierso. Wat is bietjie droog, ek weet nie hoekom nie. Daar gaat hy en dis hoe ek nou gesê het, nou net, hy's op. Kom ons kry hom. Daar sê daar voor. Polisman is al lekker ver uit. Watch you. Kom ons kyk of hy hom nog gaan trek. Ja, hy gaan hom trek. O, pragtig. Hierdie lyk na 'n mooi vis. Laat ek hom vang. Okay, nog 'n surprise. Finally it happened. It seems like the afternoon is paying. This is quite a nice fish. I'm trying to get my hand here out. Let's see. Here the net goes. Check daai monstertjie.
beautiful, beautiful, beautiful carp. Again, the whole net full. I reckon this is a 2. What do you think? What's the size, my neighbor? 2.8 or 3. 2.8 or 3. You heard it, 2.8 or 3. Beautiful, beautiful carp going back in the water. Same combo again.